Kaseng Neutral National Youth Movement HNYM kalayo pan panyar kitna trekam jongka sa maurin keneng ya kabala tip kum kamaurin keneng circle lapis kemat pesmai kini kedekat do presiden berang ba do kaseng ba luis terang rangkat kajiran lang vice presiden ba perkat lang nong plang general secretary samla kumyo rangjan ba Wairoy Wan Sultan Joint Secretary ba Francis Mangspong Bade Organizing Secretary ban hakani kesengi layo ru banjit yo ba pantai mukim kum presiden ba Robert Sultan kum vice president ba Rival San Minsong kum General Secretary u Assistant General Secretary ba Meban Ribor Karsati Organizing Secretary ba Iban Karhunai Finance Secretary ba Kersan Nongplo Publicity Secretary ba Balasan Sadap Education Secretary ba Wanjab Sultan Sports Secretary ba Lucky Karsati Lambat Kiwi Pan Kitkat Basir Ham Jokaseng man punya ya kani gacin dalum lang jangi menta kacang mit na kata kacing ba na ya kari ber kacing pendeu kacungi kulai presiden bang ba jini lo baru setrap bat ya baro kinong kitkam pos jal budi bat ya baro I kitkat joka action mayang ni kapor numbun keren budin sim ya kalat kakabun hakani kapor ban kriang subhai phi ki samla ramba jongkani kisnong sya kaseng HNYM de kermen bakani kicingwang jongki ban nyedon mantalem bat kaseng HNYM kalong goi ke kacing kerku na kebanta kari bat kecil belew jadi kepor sai sin biang ai kublai pi baro kamnanya kuteng nyanu negru all the best. Education. Buat ada kalau ini bos kapur, orang kapuri, ada dia anti sengit loksta. Bakujuri mana kue cermat, punya ikan ikan meeting sengit tasbi, kujuri presiden apa atau ibu presiden soton di bawah orang sekretari sudah bodi, orang spong atau sekretari dulu. Dapat nikah pada bakong kongsa dia EPI kiberang kemai batang ya pemotret. Kayak kebahan naklian cunga hari ini baru datang sebudi kayak dari sekretari tim yang pasal. Bakong sa dia kalau ba ajilong padrong iseng bahalang kadai dikawai ka ba kalau kajing pasyaw no play ini ba ilmi skmat mungkin kidang deki egi jikado jokari buta beri prokoi ajiki kli jungi skmat bangin bi khang ba ki babon ba ki egi ngin penta ki mat ki isu bajia na kawai kos ki isu yusin jing sanyan ben jong kaja beri jungi kum kalama jong seng rom saw kapani baka chat beri jungi rentak prenga jingma takung kinang ngelam yang dimen penyor babon na kiliang mulai berang ngin petanya kini ke isu bahaya resi kemandang ke VIP ini ada kinan kiba kimak bari chuan kang bisa nuksang na IP kumka ISBT ke ko moyong akhir kelas na khnang ba ki kali bon abar kinwan hum thi ke dong thi se ki brio no ko biklayam se lam ki brio ni chang se kare kemang ipe manda ini nya sorane sedang kini pikir bagi deki kali asam sudah. Kini kini ba kini isu ki berat kiba kelok kini jampiam ini kena sama seperti itu. Abitan di kun pentamjian kini ngejeng macam apa haikot. Antu ini ba
Kalau ke pos hoteli yo garo sen yo teli u khasi lai teli hani ni lepa bala saja lepa tang war ki garo ri te kum ki khna samla hi kum ki rong ba hi ke bedan ke cintram menteri yang tak hari berjabri ki bin pet yang bon ki isu ini benar ki bala khre nama ki kami ka setawa ini nang ismat ini benar khre ka menteri tak hari berjabri wat pa ong ben hab ada keslam hamadan ri ini benar ki khre te kutai yang tahu hi keren kebun ba kita bon ba ki ki bangi nakaran Andre to isar ka asra ka kam ni saya kebun ani smart ni kering ya please umur di te nak jogan pak ni banda banda bijrong than na kinokan sini kita ni te nak jogan hi smart tang te buram ki boro yang pan smart lang ni trailam apapun kimat ki isu ki badam sas produk competition hi dengan ni yawan sapo sa semua kontrol semua kontrol ni semua kali nak bos yang bomba kalian kha sih kahe kalian kha dari benong tri dia kira kalian kha kamu ki isu bobor dari nong tri ban dan kamu mon sakmat ban ki isu ki ban tri tak ri bicara dia nomor pa kalau dia jengi market su ki no nama menta ka jengi ka ba wisam hi babon pala nama ko mungkin ki singi na kudo to polop udah suwana pura udah lokal ini sto usak so haki brio mana nuk sa seni ki kumangi ni sa so pibi haki dikhari te kum kitu kyo na pa kami kala hi kasalong ka tripura te kai ka bangi hi kum ka chenoyam inom aila dele kari jungi kalong ta te pyo ongna ne lena inde ban aila dele ba ka jala gi kan kum tripura ini mi kuntinya kan dan ini inom aila i khapo ye di masjid ke yu ini te bi kini ini no tiba kini ko hapsu te ka mota jeng jonga ba kan subon te yang subhan bi se sosial baro macam mota hi banyak hang kau kari lagi jeng kular ki jangai mo na panta mat ket ya kan kor bakian sebenarnya rib de kum badai ka kom kat kum ka don ka balai jong ka riti trekam jong sai kino ki khot ani kino ki rio simat kino ki kan hon ke barung po san ki ran kam sim ya chismai klam ka chismai inam la pedian yenu ru bandan sa jom namar ba ke jismai kalom ko bong kiru ndai wan jismai thala namar lo ke jismai thala kerto na dia tanak ta kadau kene ke jismai kala kalalong ka kitin kamkai ka juk ka bomta lano tengah syukur pa akini ko mo sisen bangla simi kene amram ka bakya umdai ta mangi trainer ka benta ka shnok na jungi hari ni trainer ka benta ka jat badrio salon sa jom ka jat badrio lajit kerpang ini umdai dala dia hari play lajit ini habang isim ke jing smai ni sim ke jing tip te hagne ka por kat kum ke kandon ke balai ngi baro khat nin hapan sim ke jing smai bat ngin penan kam ki kantien nga lane u lane ka ban ke kantien ngi lada dai ba bab smai ni sim lang ke jing kula hak itu por te hagne ka por nga kerpat ipi bangin ya penan kam ke kantien ngi nang ba ngin lang han ya sim lang ya ke jing smai ta ngin sedang no kecik semai bekecik keluar jam sen chanwaya ngi ki kon samla gari da ka mensim ke bakya mensim snoret pada kecik tip lai ti breu ngi kular skam mantrashir ham mat pansekri hok ri bekecak penreu lang ba ka sen anyau trap National Youth Movement. Wat kita semaru. Nado mentah kesengi. Mengenal lagi. Naga jingslor. Jingsyampan. Matrai hok. Met bat mensir. Ya dai lakari. Lam kendran dia. Mulai try kendran. Sumar. Dia don rekat pagi. Nang mengilong, ya tiar baklan, ya da, ya lau pun usam, kendau kesiap, dan kicing kicing tunjuk marok. Kenang New National Youth Movement mau kenang circle. Tongin ai kicing takti kebacam nak kota mau kenang circle. Hargai ke basmusi kalong ba hadu mentang ngimyo ka support ka baklan pa
Boleh kita bagian support so iksan malang kita kerjaan so ini. Kalau mbak bang ya kon ki isu kampus misalnya. Naru ba ngirum sang balang. Hadu kini ki kelimat ki ba mentah. Ni kon ki isu ka wai ki isu ka pat urlong. Ngara kan mau tang ka wai ki isu ka ba urlong da ki pa ba ngatrai ba larang ba kan mau. Ka empos isu ba pa warra ke regional office napo tura sa silong tak regional ki garo ki sya ni hab ya ki do pa lang sam arjar sam hasilong ni sa yo ke regional office hasilong landa kum ta la dang ni me ki do ko por na trai pi pas metrik pi hab le wa ko slash tura asji ek samla jani ke ji warna ke regional office hasilong ke ji no ek samla ke jo bat mentang ka ba isayong su kalong ba ha ka ne ke sarkar ke mentang la ra lu iki bro ka chapok garwes amdar ji khesnap kanek sarkar ka mamta pisang mahalang ne pisang siulang kapte ke bara khara be nin i kite ke pet po youtube i ki ba bon ki development ki spa ka pho ka ba ukon ra ura lu se garwes bale kali ke de ka dak jong ke jing mai ke jai ke ka ba khadu ngi tiang ba yo ngi syak sinsar ha ki barzela khadu ngi syak sinsar ngi ki barzela ha kini ki para state zomi ki para bangi khot mo para jela kita siap maki kombolong menta ya ke sarkar Meghalaya arda menta labat daki jepeleu karo ni percaya no ni pandrami ki brelo jom ni pandrami ki minister ki jomi ni pandrami ki la pemrumut ki MLA ki jomi ki bela sulon tan ki noksdien bos hakmat jom ka bos ki karo u driver be garo unang bot bat noksdien bos dai ne blai pemrumut khasi jom sai ka lawai jom sai kini kita ke ba kum kisang malang ngan ham bat pet mak ngarong yepi wala pidan ha kano kesang kasang acan wayam kada kesang ya kepala frame door tek kat kum kene kerti terekam juga wala iya lat kene kerti terekam juga ni ngan kran sa yepi ni benur roda kita jumi kita amar pihak lat kene ka Quran yang buta jumi nafta jumi ki Kristen kadon ke Bible wala pi sang ni kesan mat dapang mat dapang mat dapang boleh sibona play dari kelab khasni belam ini hati total fair juga dia di sini aslah juga nikah kendo ka Cikubulai ukapang college pi bawana superbudi kiba wan pelku buram kubor ini kumki tukap hangne ha kathanjing hangne bagi teman skam ba kajing don no pina superbudi tharai kanong kabor ini mengintren ni bat kaba kemak do ngai di gampat jutre sembalang ngasih tre kam sunam katrai kandon ikin awro nomor bola ikam sunam ka ikon sembalang kan sudah ni tinggal bat ngada ngai kajing kiawa ka bagi ni le ada kebor sunam kam posisi pasang ban wadi kila penting ladon begini ki sembalang ngabla pasang ban keren raya bakut ka kajing semua cuma kando masyarakat kedun jombe ben subun ya kanika canmin muntang atrai kanika de kajing sedang cung kajing ya kendo jongi bat ngin snack kendo angin kendo kendo kajing ya kajing san barkat ya angin seperti saka strobri ban ngin pertip membar sungi barkat ngin pertip saka sekat sungi barkat ba ngin le ai ka badon kam swa ngin ngin skman ke ai boleh kerpang ipi ba boleh undang kan ipi barkat ha kiliang bro kajing ya ipi bat boleh lu ai kajing start ke kerpang kajing sengfang ke kerpang kentam ya di presiden barang ba cengi sekretari cengi di balong pinoilam ke bakhat cengi ben pet ya action cong di membar cengi barkat te besbun ni kajing positif kan por besbun ya di produk cengi nang ning na mau kadang dak than mau kadang ni barkat ki ba dalam ni sekretari cengi panangat skam ba boleh nyelam bi por cong ka cengi anti cengi hasla cengi dak ndau
tengah tarai ba ngin salum wigi meeting dal kembek ngam tutri ngin kembek ye kam gi ba ngidai ban lek be siun be jamo